Siz 4-cü günü 7-ci kanalga kelip so'rovlarga жооп beresiz. Cuma günü meçitte bayan kılasız. Ayaldar biz dağı barabız deşet. Oşol üçün 6-cı günü barpı teatrga je bolboso stadionga ayaldarga je başka adamlar üçün bayan kılıp berseniz bolobu. Sizdi jalla başarı ötö sıymıktan uğuşat. Rahmat deyt. Bunu biz pikirlenelik. Antkeni ayaldar cemaatine mani berbesek bolboyt. Mani berişimiz gerek. Anan kede ayaldardan özlerini kaldırıp koyup, anan erkekler köp ilimli bolobuz da ayaldarımız kalıp ketip, ayaldar baldarga toora emes tarbiya berip, biz özüz biyaktı közdöp, baldar biyaktı közdöp ketip kalgan uçur bar. Bişkekte ayaldarga atayın sabagыбыз бар, cumasına bir jolu bolot. Geçe şeyh barıp da leksiya okup berdi. Keyin bardık leksiyaga ayaldarga bölüm kıldık biz. Anan men oylap atam, meçittин жетекчилиги менен сүйлөшүp, balkim keyinki sabaklarda keyinki meçitти ayaldarga boşotup berебиз, ayaldar kirip çıkıp kete turgan bolot, antkeni sabak gündüzü. Erkeklerge bul taraptan çıkkıla, ayaldar bul taraptan girsin dep, anan ayaldar çıkıp maşinelerin oturmayın, erkekler çıkpasın dep şartарды karap görөбүz. Бирок аны мен damıllar менен kеңешишim gerek. Antkeni mahalli damıldalar, ustazlar bular kантип айтып ушундай болуш керек. Antkeni men bu yerде şartты жакшы билбейм. İnşallah. Bирок эң жакшы нерсе бар тугандарым, магнитофон деген бар, диск деген бар. Мына бул жерде камера тартып атат. Интернеттен карасаңар, бейишке карай жол. Багыт. Бейишке карай жол деген мына бүгүндөн баштап тартып атат. Биздин бардык сабактарды дискке чыгарат, ана ошондой эле интернетке чыгарат. Бейишке карай жол дегенди карасаңар ошондо бар тугандарым. Бардык сабактар бар. Ал эми Бишкектеги сабактар Насат медиада бар. Üşür berүү байга дагы кедеге дагы бирдейби ооба. Üşürдө бай кеде деген жок, üşürдө түшүм деген бар. Түшүмдөн бериле берет. Акчаны аманатка процент сактаса болобу? Аманат деген сактаганда процент деген сөз болбойт туганым. Аманат деген мына ушуну бердим, ушул кагаз сактап кайра бересиң деген сөз. Карыз деген ушунду бердим, бирок ушундайды кайра бересиң деген сөз. Мисалы үчүн мен айттым, таксырым, мына ушул мисалы үчүн менин чөнтөгүмдө мисалы үчүн пул болсо, мисалы үчүн мына пул, мына сары жакшы көрүнөт көзгө. Кызыл экен. Ушул пулду 500 сомду аманат деп мага бирөө берди. Бергенде ушул кагаздын дал өзүн кайра сактап беришим керек мен. Ушуну алмаштырып башка 500 сом берсем, аманатка кыянат кылган болом. Demek nomur var bir yerde mınaki 15 74 74 деген. Amanat uşunday uşunu özün pulum saktaganda saktap koysam dağı birөө gelip urdap ketse men aytam men şalakılık kılgan jokmун, al urdalıp ketти men jakşılık bekitkem desem men төлөп бербейм bunu. Egerde bana birөө 500 сом berip ben karız dep alsam, anda men bul nomurdu saktap berişim şart emes, başka 500 сом же 200 сом bir janagıday 1000 сом 100 сом bersem dağı jaraya beret. Men örttönüp kete urdalып так иши жок анык. Ал эмне мен төлөп бергенге милдеттүү болом. Аманат менен карыз мына ушундай. Жанагы процентиге бул карыз боюнча эгерде аманатка деп туруп процент менен бересиң десе бул аманат эмес, бул жөн эле сүткөрлүк болот. Кыяматтын белгилери жөнүндө айтып бериңиз дейт. Мен бүгүн базарды кыдырганда менин китептерим турат, көрдүм. Бактылыктын формуласында кыяматтын белгилерин толук жазганмын. İmam Mahdi boyunca dağı бар. WhatsApp sosyalдык тармагына siz кандай көз караштасыз, колдонуш керекпи же колдонбоо керекпи? Акыл эске толуп анан үйлөнүп калган жигиттер колдонсо болот. Анткени аялы бар. Анан бойдокторго мен болбойт дейт, анткени өзү билбеген абалда ичине кирип кетет. Анан мектептеги кыздарга, балдарга WhatsApp'ты бергенге болбойт. Алар өздөрүн сактап кала турган деңгээлге жете элек. Кыздар уяз сүрөттөрдү көрөт, балдар уяз сүрөттөрдү көрөт. Ушундай ушул тарапта айтышты. Балдар дейт, классташ кыздарына WhatsApp'tan дейт, эркектердин жылаңаш турушкан сүрөттөрүн жөнөтүшөт, кыздар көрмөксө үйүнө барып жанталашып тиктеп көрөт да ошону дейт. Алар буларга жөнөтөт. Ошентип отуруп аны билбей калат дейт. Мага бир сөз айтып беришти. Билесиңер, мамлекеттин коопсуздугу деп кээ бир адамдардын телефондон укканга туура келет мамлекет. Ал туура сөз. Анткени эмне айтып атканын билебиз биз, чынбы? Ошон үчүн кээ бир адамдардын телефондорун мамлекет укканга шарият жол берет. Кээ бир адамдардыкын, ызычуусу барлардыкын. Анан домашний телефон угуп отурсам бир досум айтат, чоң молдонун бетин жапкан кызы бар дейт. 5 жыл мурда. Башка бир молдонун бетин жапкан кыз экөө сүйлөшүп атат, эми экөөнүн сүйлөшүп аткан сөзүн мен угуп отуруп, уялып кетип токтотуп койдум дейт. Эркектер жөнүндө ушундай сүйлөшүп атышат дейт.
Gördüңөр tuğanım. Paranjy menen bet japkan menen biyak taza emes bolsa bolbay kalat. A WhatsApp деген betin japtың, бирок жипчилаңач кылып койгондой эле кеп. Adamlar azır kıyın, iman öte mömösüz jemisiz bolup kaldı. Oşol sebepten mektep jaштагыларга жанагыда простушка телефондар болот. Кат келбей турган, SMS барбай турган, жөн эле да дей турган телефондар. Ошол эле керек. Çaç alıp işte mörtöp salamın eştemke bolboybu deyt. Eşteke bolboyt. On çaçtın barın gömө turgan bolsa sana bir getir jeri gerek anda. Kazıp göm dep. Je tüyüp tur koluna berme apar gömüp al özüң dep kalabasa. Ata balasına arak içip alıp bata verse kabul bolobu deyt. Jok. Kanday içkeni aram bolsa dua kabul bolboyt da. Şeriat boyunca üylönүү toy kanday bolot? Kıskaça aytıp berseňiz, aragı jok, erkek ayal aralashpagan toy şunday bolot. Menden suraşat, aş berse bolobu dep. Ben aş berse bolot deyim. Aş degen kanday, kırgızlar aş berse degen söz, atası ölüp kalat 20 yıl murda. Anan 20 yıldan keyin kichine balдар putuna turup kalgandan keyin eldi çıkırıp kichine toy topur kılıp, Kur'an okutup, moldanın üçün toyguzup, kursağın toyguzup, bir ulak kılıp berip, anan basketbol kılıp berip ketiret şu. Adamlar azır андай kılbaya kalıştı. Konok bagat, her bir konogu eki öndere arak içmese kalgan bar arak içip alat. Munday aş aram bolat. Oşon üçün tuğanım toy kılganda arak aralashpaş gerek, riya bolboş gerek. Kambagal bayların bar birde çıkılırsa bul jakşı bolat. Bala emizgen ayaldı aptasında 2 jol medresege jönötse bolobu talimge bolat. Balasını koşup aparsın. Je bala sen karap tur toyguzup bar, anan kayra kegiçe gelip kalat inşallah. Alım Mürzönün canından ötüp ketkiçe kavırdağı azap toktop turabı deydi. Kavarım yok, balkim bardı biroq men kavarım yok bul boyunca. Alım menen birge oltursa kıyamatta şafaat bolobu deydi. Emi birge oltursa degende avtobusda ketip at oturup kalsaң degen söz emes. Mana uşinti otursaң degen söz. Andan birneke uq alımdan. Anan gelip alımды masjidten kovalap çıga turgan bolup, anan alımды gıybat kıla turgan bolsaң anda bolboyt. Ketsin, alım ketsin deseň anda bolboyt. Birge otursaň degende murat maksat nege alım menen birge oturasın, dersini uq, sabagını uqsaň, şafaat bolot degen, ilimiň özüňe şafaat bolot degen mani. Patinken bolsa putuň üşüp dese, patinken al boynuňa açtap koysaň, jylaňalak bolsaň putuň üşüyt da. Patinkeni giyiş gerek. Ana putuň üşüp, oşol saýakty alımda masala uqsaň, ana sana şafaat bolot. Cuma günüňüz menen jana cuma aýyamyňyz menen dep kutluktasa bolobu deyt. Biröler bid'at deyt, biröler başka deyt, biröler bir kança hadislerdi keltirip jiberet. Birok cuma biziň jumalyk bayramybız. Bayram degende bul mындай kıyıtıp aytkanda je bir mubalaga aytkanda bayram. Bolbosa mekele bayram bar bizde. Orzat kurman ayt. Birok bayram degenimiz bayram emes, birok bayramdagide jakşı настроение menen, jakşı bir mындай bir tabassum, jakşı bir şan şököt menen, şaң menen jürgөнгө mildettibиz degen söz. Oşunda günüňiz menen de aysa bir aytat, cuma günüňiz menen desem astagfirullah bid'at deyt. Ana men aytdım, ne kılasın? İtürü bassa, itke dava ket dep aytıştın keregi var. İtürü öğret, kervan jüre öğret. Onu çıkpa koyuş gerek.